Muizwa ya lelo okimbundu kyakala mukibuta kyakatatu mwashasheka mazwi ya muzuela kwala omundu watungila muishi ya Angola kudima dia mazwi kala putu ni umbundu oukeshiluyu wasakamesa akwa ndongo mukonda se kitubange kima odizwi dietu dianda jimbila etutaka ibatu ya malanji ya kwanza ya tunda ya kwanza ya luiji ya kwa bengo twamesena mwenekto tubanga kiki tuzela udizu dietu dia uvalu kilo tunde mumabata meto nduku kumakoka inyoso etu twatokala tuzela tulonga ala uletu anetu kubata mvunda ya ndambi Angola wazwela kyalungu ni itate kuya muvunza okukudisa odizwi dia kimbundu etu wanji twakala ni hele okwamba kola kuzwela kimbundu akusha na jiyo kyadilongwe kyejiye okwijia ngana nzambe ubana nako okwijia akuvala nako kyakwamba kola kukusanga nshikola kanango nshikola momo toyango kwamba kola nitulisange nitulikwatekesa yoyo yuwejia ni ngakambi kwijia nitubundo kwamba kola oyefa tuye kupolo kumbandu ya mukwa soba sangya ndala weshana kilunji kya jitata jimama jikuku ni kinemenu kya kulonga otwana ni alaula okuzwela odizwi dia kimbundu tulonge kanji ko kimbundu tulonge ko kimbundu undongo mbimbi yetu ndongo ya ureni ya ndongo tulonge jana jetu tuchilonge kimbundu mazako kumungu ya hit majimungu ko banda kutokobrara ni atokobrara gogo wala gogo kimbundu mu família de família mundu wetu wa kwa ndongo wa kwa família janjinga wa kwa família jangola kilwanje família jo janda kutota mwene jitota jitu kujigamba jishutu kusologa ketu kusota ki mutu tatani tata azwele kimbundu muyinzo Agnela Barros mulongeshi ni mutu ameni wa inzo ubuntu izokelela oifwani ilifwa ya ngongo ya Afrika wambe wishi kya bingi kusokelesa odizwi dia kimbundu ni putu ni kuendesa omazwi enekiyadi kumoshi mumadimishi aishi ya Angola okyonge kya dianga kya bwate omaka alungu ni mvwama wa dizwi dia kimbundu akibitisa mwinzo ya ifwani ilifwa yakala ni dijina dia ubuntu ni akishike mene kwala wakunji atundu kuibatu ya Bengu Kwanza Norte Malanji ni Luanda.